Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Karensan Bhoi Super Talent Show 2018 kabalapnya ada kekenhon Bhoi Entertainment. Karensan Ïakop penisap na kebenta kiri dan sap ketem Bhoi. Mynta kajik penkre kelaya sasat sana kebenta ban Pynlong ya ke grand finale jong kani ke Ïakop ke bahek tam hapo Bhoi district. Nakaliang ke Bhoi Entertainment kala Pynlong ya keji kendo lang jong kini ngisi Mynta haka art pendai Tarik unai luar balala Mynta usnem asyakat pra ki balapoi si kekelai kon Phainal jong kani ke Ïakop. Na kebenta ban penben bat ban penbenai ke Tarik ban Pynlong ya ke Phainal. Ban cupun kenmau dagi sepak ngot ki kena bagi samla jong ketem Bhoi kilawan ban isi Mynta sekani keresan Ïakop penisap naduk bala Pynlong ya ki audition haki babon ki jaka pot tem Bhoi district. Bat sapongot na kinai kon kilayo rong seka semi final jong kani ke Ïakop ke bala dat Pynlong haka art Tarik Mynta usnem asyakat pra hapo om sning darbar hall bat nakini ki sapongot pan najet nrew tuli ki kenhon bat kan rew ngot ki rew shiman kiban yakon para marway haka final. Yaka final jong ke Bhoi Super Talent Show 2018 on Pynlong haka art Tarik Mynta ubnai Risaw arjakat pra hapo nongpo. Kalian jong ngapun pau ke jeng dokumen kau mar Mynta haka art Tarik benai Oktober arjakat pra ni pendep no ya ke final jong kene ke Super Talent Show bagi penian jong sikata ngai ke jeng kitbok kipria ya barok ki no simbata bagi long tiba Enkre jelah deh, pat Pynlong kinong job. Dari jinsang ipa ban Pynlong nong job ya paro. Dari minjit tang Bhoi Pynlong nong job dari kesini. Pynlong ba asmu ya ki begini kena mulai semula. Di bawah ban pos ke Phainal. Nengka ya ki bahaya hasan jengkir lomba kasih arab jengki ya kalau arab ni ki kena ikut di jengki nengka. Ba kita jengki bagi lala ban pos tu sini ka. Sekarang ada ke Pam kalau Mynta. Ka Phainal kan dia operate jong Oktober. Kapangin Pynlong kami hapon ng Bhoi district jumi. Na kata aku apa ini kasi kerja naga yang jangki pada naga baru kita perlu jumi di mana ko Bhoi jumi nang baru ka celah jumi naga yang dibahaya hasan kepat kin semua ban kerja lagi ki pun jangki pana jangki dibahaya hasan jangki bagi ai kerja ni nang ba makir kita nang langsung ban nang le bahas ban saya ka sab ka makir kita unsen ni mal ita ki ya ba kondon kasi kerja lagi hasan dan mereka ni kalau penting untuk ko ban kerja pada but kalau kita bahaya hasan kin ai kasi kerja ni ki pun dikti para jangki Pynlong dia kata kita kasi kuasa ba kasi terlang jongi kan nang ko job ba kasi terlang jongi baru